veče svima. Pre svega da čestitam igračima Metalurga na jednoj korektnoj igri. Znali smo da uvek je teško igrati u Skoplju. Moje mišljenje da to je 4-5 igrača nosioci igre koji već godinama to rade, da za Metalurg igraju i znali smo da će biti teško, kao što smo videli prvo poluvreme nimalo lako. Naša dobra igra u drugom delu, pre svega u odbrani i naš golman, tako da smo prelomili utakmicu u nekih 5-6 minuta drugo poluvremena i posle toga mirno priveli utakmicu u kraju. Još jednom sve čestitke i svima sve najbolje novogodišnji božićni praznik. Mislim da je danas bila odlična utakmica po meni. Nisam nikad naviknut da nakon poraza pohvalim moju ekipu, ali kad se uzme sve kako mi stojimo i kakvi sve problemi imamo, ne sada nego 5-6 mjeseci, ja im skidam kapu, mislim da se borili, da su pokazali i u drugom pojedinu čak Mirko Lovskog nismo nikad koristili, mali isto Nikola Markovski povređen, tako da su i mladi dobili šansu. Mislim da je bila odlična utakmica, da nismo još umrli, još uvijek živimo i pokazali smo da se u ovaj klub isplati investirati i da je to, ja po mom mišljenju, bogatstvo makedonskog rukometa i da treba pomoći klubu. Eto toliko. Наше беше новој надпревар да се бориме, да покажеме дека знаеме да играме ракоме, дека можеме да се бориме. Ги слушавме советите на нашиот тренер, дадовме свој максимум. Им честитам уште еднаш на Веспрем и мило ми е што во секој надпревар не вклучуваат и нас младите за да собереме што повеќе искуство и што не чека за понатаму во нашата кариера.